Luboglok. Wuri. Apoy wukong ba? Apoy wenu. Dong luboglok. Me a chel. Penyu dugoko. Kwana merwano fo. School mauti umpenya be. Anano result tika binu. Madong. Kita boss me na ba. Penyo tum, lutena wa, penyo tum, penyo tum. Result dugo. Result tika dugo ba? Mana kanenda winyu. Umera tut dong. Ukar dong ageong pen menwaya. Ni amoni yo. Gulu city ti umpenya be. Kona nga ko ti umpenya be. Pien gen ginu yelo gi peke. Loka odak ni amoni noya bod gi kwija. Liej biduma right mada. Liej bae wi ot gena ko ot kwan ko wi ot kwan we bae mer gi yam gi ngog. Awacha tot. Atut do anya. Ki jimi matime. Matwer impacting kwan. Ki result me pen ki gena ngog gini. Eno ni tie. Ento pedong gi tugi porro ka gengu ngech. Doi gulu kenyu ana wini school mauti mabe. Ana yau beru El Shaddai. Ma geti ana wini nyono mere penyo ko bat. First grade ka. Enam. A wini beni kit gumbeni improvement beru ma dit. Kumbera no beru report ni mada ludia. Men ludia be a wini chielu penyo ma gwa. Pian gendo meru we lutian gelo penyo we mia ba. Mana ene PLE dong. Tian kla beru bera wini dong mia capacity do metero. Tara wini first grade en we mia kono. Enen. Mani enuna ni wandu foch. But inano ba ana timo dong kweta ko. Logma no ena ni school ma ena timpenya be ni jema dego temeye. Ni jo dul mage kerogi. Ma ena iluoni pillars of education. Guti yu ka chel. Pola kare ni nandan porri. No pila chel peti ati. Pila egono wa umiru tila wa chel. Mea chel, pila na ma chel, ena il ten kwan. Na ten kwan mono jemi ma en mero me kwan ni weng tima be. Wego konye o ka peny. Na mario la nyodo. La nyodo tieni ning mono. Ilok me kwan. Keru chwinye. Ngiyo omwa. Ror ko la tieni gang kwan. Go chim kila funy. Timu gena go. Egu ni pire tet. Kidong na ma dek le fonye. Dong sukuli ana penyo pigi ni. Keteta ni joni egu ni enu birka ti kara chelo. Le fonye peti a goyo bete ni chame fonye. Enano. Le fonye kiti re school. Le fonye ti a ngiyo kolo tino. En gina lemon lo attention to detail. Wera kumerichani ka dong lo tino kara penyo. Pedong mistake. Man taon ko ya. Taon ko angeyo mer kumiri ya chuli. Wagtika nguru. Ki yom chwin pien. Kuri karo madon kit eni no do welu bot waya. Net kama dong no do wati ye. Eda no kama no wati ye. Maka bene kumer ini por quality me first grade. I por ke central. Eno awe kweni eni pedong ni kwetu tualia. Pien foodman kumer chan wa ir one step. One step eni foodman no first grade magaluoni quantity. Pe quality. Donka wate anani kama melutien wa sheri ye dire mayani school mo chalo smack gi ki subi gi kono na magunga gi na bisonsa gi Johnny eni gama ngwen a beach angwen a beach chi mwane eni mafugiti low end of first grade par chill pa kono par de gini ni eni food kunu i school ma don ma gwani food pe gamge ye chi not to burst your bubble keta lemon waji kene en gikwe en bene
schools ni egoni ana wan lo na ki lu tela me gen ko ni go ai no wan ba fur wana ni quality wa peti mabe men ene piem kum piem kume ene anwa enu ni ene no piem why this year wa mer wa improving both quantity and quality me karo menu lu tien ma pul tiu junge ni jum ya bichiela ngwana abija ngwana ba polu bet ke kenyu ci men en lu tien pole cher school ma pejo no lo tum nan ma lu bolo donc tie resal mo ma wana abino pa la tien mo ma ano meri internet ya bolo e Facebook nyaga ne latin chano nye angel chi angel otu nongo uno abo ngwana chino ki lulu ki yudo an me Uganda ni ene do angel no donc kar mana bolo dano mo keni neno ko en le tien en ma nan chal ma pudong men kompeni ene don genti gibi beru successfully ya nyim ci ko mer di bed mo ma daw jiemu i Facebook bora kenyu non pat dul ti de group a joker ma wani porni eni Jimmy Wang is not about kwan dan mo keno kwan en pegiti successful jo mo kene gu berlu ming gu ber por kakan kum ber giti very successful giti ab mi la bol man CEO gi ku gi ngo idong anda penyen gen jo atel lok wani wunung mon kum beri ka wun wani success dong porro chalo ketana yang yechu bolo ke mana ke nga gen ke polo wundong lutin wuti o gangwe ka lutin wuti gang manu wun wai pedong go kwam si lo kupe wano ye ni gwak success dong binu gire ker ke gum gi nyo ke gen ngonge era wun pulutin wuti school dok be lutin wu petika nongo yu ci wonte kan ga waje ni gene lutin ma no yu ni be mogo era dok be successful ci wun ko kwan lutin wu ke gang kwa chilling malu nyurti a chulu ne gang kwan chugi chilling en me school fees idam la nyur meme ma mer jolo yu gange tuon chene ma da chulu idam ni dano beto ni the thing will be successful ya ki you ki F9 gini ka olu chule kina chi wai no man en mer improving we en pegi bet ka gengu ngei jemi me bolo na yang de le chara wa kere wai ni kumbe don penyu dugu pewa win wun school lu ken ka go chi me mega wa poe mada no da go chi juma jami wuni bal moigi wa poe wu mada kumbe chane wan me folu nyoro mutanu kwort kedwa le tieno wada utim penya be mada penyu karni wano kumbe chane first grade achel aggregate 13 pol palutieno wano aggregate division 2 wano lutiena pa wano division 3 wano lutieno mia chiel lutieno wango timpenya be mada yudo wano gen pier bikeken wan mer wa folo nyor de ler charo e mega no mer chene men nono advert enene ni mer gi keri you yang ifo so en wun jon enote muka kayar Facebook akeni lutene enono na lateno no uni ena be very successful go gen wunu bama ugik dong chwa lutir wu gang kwan ka wunu te for you chide chwa ko gang kwan ni ucheta confirming and you ni pe de wak do wunu be gang ken ge you ni ti cool fit kumerchane wele gwa moma kani la tiendo chi potoro mano no class o che rio ti de rip chura ne school fees dan chul million ni tam million a de la tiendo por manur million a bichiel la tiendo ko porri million a bongwan ti hiti a beri wa ni la tiendo era be very successful dire maja jalwe wachana na mambo
pege nyep Gemini enia pege nyep ma dung lu fonye ma lo ke gitia we ni one food we are not happy chi ini gangan ila nyor je wa the thing will be successful chalwe chi inong the bolo gena dong tie ba wan mere ke choko twin lu fonye choko twin an mera me mere for schools mote ma be wan fo yu mata kada mere ki teacher won't ya ti neni dak bena lu nyoro mera wan mere ki teacher tek me ko tie lu ko schools enano yagi pen new ati a meto requirement me buoke mer ge wel go gang koi mi dok ba mer fo mege because mege ana wa na penye no dugu mabe ba mege mona yeno week inuti angi omwa wano de no man you shane wa de ga ofo mon ba mona ye guri wa pelutien eni dara nga tim penya bene kar ken wa vidi no mona ti cherieba ine ti program mi mo kar ken no ti ayu gir pego do nyimba te bar jaro mot megero cher kan lutino lokti akenyo wa gena gi rupo ba lu nyor we ti lim lutino ka pe cheto won wen kolon neno kar ken enu ni energy ma konyo chi wa kurok me esfo ka udugu ye mede ke miyo kon ki lutino mede ke miyo kon ki gang kwan en ge gik lok me bir ka foyo pen mo po ma dan te ma racho ge gik ko enu ni petiu kon kitano Ka-Bokolok